Ekitabo kya Yobu essula 12 okugarukamu kwa Yobu. Banyuma Yobu yagarukamu ati, ego nimwe bantu mweka kandi kumurifa obwenge buryahwaho nimwe, konka nanye nyine obwenge nk'imwe timuri kunkira. Mbwenu noha otari kumanya ebigambo nk'ebyo? Ndi ekyokushekererwa ahari bagyenzi banje, nyowe wabiire atakira Ruhanga akangarukamu, omuntu oshikiriire otiine kamogo, mbwenu ndi ow'okushekererwa. Omu mutima gw'omuntu ogaramisiriize habamu okugaya abashikiriirwe. Ebishikirizi bitegyeriize abari kutereera. Amahema g'abambuzi garigye, abari kugwisa kubi Ruhanga bahamire, ab'emikono yaabo eba Ruhanga waabo. Mbwenu buuza enyamiishwa niziija kukwegyesa, n'enyonyi z'omu mwanya niziija kukugambira, nari ogambira ensi neija kukwegyesa, kandi eby'omu nyanja nabyo nibyija kukumanyisa. Omuli ebyo byona noho otari kumanya ko Mukama niwe yakozire ekyo. Omu mukono gwe nimwo amagara g'ekintu kyona ekihuriire gari, kandi n'omwisyo gw'abantu boona nimwo guri. Tikutaanisa ebigambo nk'oku akanwa kamanya ebyokurya. Abagurusi nibo bagira obwenge, n'abashikiza emyaka mingi nibo beetegereza. Obwenge n'amaani byinwe Ruhanga, niwe ahanuura kandi aine okwetegereza. Kwashenya tihiine ogaruka kwombeka, kandi kuwakingirana omuntu tihiine obaasa kwiguraho. Kwacungira amaizi gooma, kandi kuwagigurira ensi etabaarwa. Niwe agira amaani n'obwenge, abari kugobezibwa n'abari kugobya naabe. Atwara abahanuzi banyagirwe, n'abaramuzi abahindura abashema. Abagabe abiihaho obushoborozi, abazirika obutanda omunda. Abanyamurwa abatwara banyagirwe, n'abamaani abamaraho. Abarikwesigwa ababuza ebigambo, kandi abagurusi abiihaho okwetegereza. Ashuka aha banyiginya okugaywa, ayuzya orukoba rw'abamaani. Ashuurira ebisherekirwe omu mwirima, n'omwirima ndindindi agujwisa omushana. Akanyisa amahanga kandi agacwekyereza, ahangusya amahanga kandi agatuubya. Abategyeki b'amahanga g'omu nsi abiihaho okwetegereza. Abazengyereza omu ihamba eritarimu mahanda. Babandagira omu mwirima batiine ky'okubahwezesa, bagwererana nk'omusinzi.